lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay kanbiag ita kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan ahana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag ajak tupulos malipatan. Ket patsek kan mamatiak ama kaibati daytoy iti nabalitukan nga adal kadag iti rinibo-ribo adumdumngeg ditoy programam. Hana ko namlat ta kumakanyakon ket kidawak asaan mo kuman ada kamaten ti address ko. Marigrigat laang ti pamilyami. Maysa a construction worker ti amak, idinto ta makilablabada laang met ti inak. Innam kami nga kakabsat ket siyak ti inauna. Gapu ta siyak ket nga rod ti inauna, nasapa a nasurok dagiti trabaho iti uneg ti balay. Agluto, aglaba, agaw-awir kadagiti kakabsat ko kandad dumapay. Panagriknak ket nasapaak a naaddaan iti obligasyon. Isu ajak na padasan tinake ay ayam kadagiti padak nga ubing. Gapu iti kinaaduming agkakabsat, pasaray maawanan kami idi iti makan. At dadag iti gundaway nga aglabay kami laeng iti kape, mantika wenno asukar. Agingga analpas ko ti second year high school. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hana, agsardeng kan nga agadal. Anya? Saan nanang? Diyak kayat ti agsardeng. Kayat ko ti makaturpos iti sekundarya. Tapno adan tumat diploma maawat ko into naggraduara. Nita, kunak nga ro nga agsardeng ka? Ang nanang. Ada pangisir ka at trabaho. Iti kasta, matulungan da kami kan ni tatang mo. Diyak kayat nanang. Kayat ko ti agadal. Uray pa'y kayat mo. No saan da kamot nga rudo na kabailan na pagadalan? Mula nga natin maramidam. Nana. Isu nga anusam ti agtrabaho. Iti kasta, matulungan da kami met. Nang ro na kadagiti babasit pa kakabsat mo. Wanan ang arod nana. Ang trabaho ako no isuti ko nayo. Dito iti mangisar kanyo kanyak nana. Wen, di ka nagkit-kit. Nasingpot ti kumarek nga akin kukwa iti daytoy a video okay ba? Isu apat check ngawan ti agbalin na parikot. Basta tong palem lang dagiti ibaganaken ka. Diyak kayat dito'y nanang. Already na kung pagtuluyan nga agadal. Aw-awirag langan dagiti kakabsat ko. Basta di na kumamat ibati dito ay pangaasi yun nanang. Di nakmang pagpungtutan hana? No kung agtrabaho ka dito'y agtrabaho ka. Maawatam! Nagadumat nga minamabalin niyo apang isirkan kanyak. Apay nga iti daytoy pa'y matalogan. Nasaysaya at dito'y tadakdakkel ti sweldom. Sa bali pa'y ti maawat mo ati no magustuhan da ka dagiti customer mo. Masursurong tumutlaang ti dumiskarte. Isu asaan kumaanatangken ti ulom. Uminom ka lang ka Diana. Di kang babayin. Agorder ka lang, agorder ha? Sakti makamugan ka. Okay, ako niti may sa botelya laang alights, Sir Blix. Ay sana, kaadbom tinuman. Ha? Kaadbom tinuman ko na. Iti kasta, ma-enjoy mo ti aramidan tayo itong madamdama. Anya di kayat mo asawan, Sir Blix? Irwar ka itong madamdama, Hana. Inpakada ko niti boss mo. Nagbayad ak paikit din iti half price. Anya? Agdikos ka nagpabanglo ka, wen. Mapantag hotel. Magagarak ko na yun amang tagikwakan ka, Hana. Anya? Hindi ka naging didi. Amok-mut lang nga kay kayat mo. Oh, nakita mo dito eh. Nag-post ko la kwarta. Itod ko amin kin ka na ito eh. Basta paragsarin na kita arabi. Papananon nga eh. Apay ating magdar kamatan. Pudnong agtrabaho ak dito'y bar.
Ngam, sana akas itipan panunutam, Sir Briggs. Ha? Kukom lang ti kwarta. Shh! Di na pa naman! Agsupli ka dito hala! Tayawanan ba'y na babae? Hagdang tumutlaw daw mo niya ka. Awan pa iti kayat ko adyak nagunod. Uy, Hana! Kumusta kan? Long time no see. Oh, Daisy, sikamat kayam. Wen, Bes. Kumusta? Sa dino ay nag-transfer ang eskwelaan. Ha? Ay, kwa best. Sana kon nga agad adal. Nagsardeng akon. Anya? Apay? Sayang mo't. Sabay may saka kadagiti kalaingan idi ti classroom tayo. Kinapudno na. Inserrak ni nanang iti may sa video kibar. Iso ka, agtrab-trabaho ak ita, kas may sa waitress. Anya? Uy, hala. Grabe mo't ni nanang mo. Nagadwa pang isirkan na ken ka. Ngam iti pa'y video okay ba? Wen nga rod, best. Bes, kayat mo ka dita. Agsarak tayong tunbigat. Iti kastoy mo't lang nga oras. Ha? At ang amin klase kita. Iso baliwan tanto ti agistorya. Intong bigat. Sige, best. Sikat ti makam mo. Sige. Agsarak ta nga rod dito yung bigat, ha? Sige, best. Ay, unay mo tanti kastang inararamid ni nanang mo, Bes. Ay, wan nga rod, best. Danda ni makatawan ko nga trabaho ijay bar. Ngam, awan pa'y pulos na iga makasweldo. Sigsigudan mat ngamin ni nanang ang mapanalalaon iti boss ko. Awan asina. Kas nasan na ka nga anak iti kastang araramidan na, Bes. Ay, naku namon, best. Nagriigat. Kinapudno na. Napadas kun sa amin na naklase ti panang bastos. Kaya't ko una yung ti pumanaw iti dayjay alugar. Iso na lang tawan matamok apapanak. Bes, kaya't mo ka di trabaho iti garden? Ha? Sa dinaw, best. Kaya't ko basta suruandak no kasano. Tsak ngamin kaya't ti agtali na at ijay bar. Kaya't ko na talaga ti pumanaw ijay. O sige, kasaritak to ni Lolo. Ibagakan ko na nga agkasapulan ka iti trabaho. Nalawa nga min ti garden na iti sabong. Kat mangkit kita mo't laeng iti tangtangdanan na nukwa. Iso na laeng ata anusam ngamin medyo nadagsan ti trabaho iti garden. Awan parikot iti dayta, best. Kabaalak ti trabaho iti uray anya. Basta saan laeng nga iti video kibar. Ngam kasanon ni nanang mo. Amangan no biruken na ka. Bayamon ni nana. Tinapatag ita kanya kat makapanaw akon iti dayjay alugar. Bes, nakasarita ko ni Lolo. Naibagak mo't ken ko anan ti kaadam dito'y balay. Kastamutan ka ni Mami. Kat, anya nga iti ko na ni Mami. Kastamatan ni Lolo. Okay lang mo't ka ni Mami. Nimot Lolo, kayat na. Basta, interesado ka kano amang suro kadagiti trabaho iti garden. One best. Ikarigata kasuruan. Isu na lang ta, madanagan ni Lolo. Amangan kano ngamin, no di mo kabailan trabaho iti garden. Kabailak mat siguro, best. Kaya't ko ti makaurnong. Iti kasta, may tuloy ko ti agiskwela. Hawin na, sayang mat. Di kagdanag. Takasaritak tumatlaing ni Mami maipapaniti day tabanag. Ay na, agyaman ak unay, best. Unay kalakit din ayahan, awanan yaman na. Basta, agsingsingput ka laing, best. Ipakitam ka ni Lolo nga interesado ka at tumulong iti garden. One best. Ikarit nga aramidag amin akabailak at tumulong ka ni Kuana. Day tapay laang timabalin ko nga itulong kan ka, best. Saan mo alala ang nganday ta abanag, best? Para kanyak, dakilan at tulong mo ti ipapanaw ko iti dayjay a video kibar. Ay, masayangan ako unay nga minkin ka, best.
Sayang ti kinalaing kan kinapintas mo no agtali na idkalaang iti dayjay a lugar. Awan ti nasayaat a masakbayan ni Jay, bes. Sigurado ka kabalan ti trabaho di ti garden, hana? Wen lolo, ikarigatak. Nasaysayatan dito ngam ijay balay pagiinuman. Wala. Awan tinasaya at masakbayang minjay. Bastusin na kapay dagiti awan modo na lalaki. Pudno unay day ta lolo. Iso kay kayat kon dito ngam ti makisangsango kadagiti basto sa customer. Nalakalat ti trabaho dito basta interesado ka apo. Wen lolo, aramidek amin akabaalak tapno matulungan kayo. Nala, umay ka ngaruda intarog yan tan adalosan ti pagmulaan ta iti sabong. Kabayata na saan pa'y anapudot ti darang ti inay. Sige lolo. Nagbiti panawanan niya. Dandanin makatawan mo gaya man dito'y ayan ni Lolo Fredo. Wen nga rod best. Dimot ko na makayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Wen ko mga best. Ngam saan pa nga ita? Inton umay atawan to siguro. Saan pa nga min nga umdas ti urnong ko? Agbirbirok ti ikit ko iti kadwada iti balayda. Pumanaw ka nung aminan ti sigod a kadwada. Amangan mo kayat mo, bes. Ay, kayat ko unay best. Akam kasano ni Lolo Fredo. Awan pari ko titi dayta, bes. Nakasarita ko ni Lolo Fredo. Nadagsin ka numat tirik nana amang palubusken ka. Ang naragragsak ka numat ang makakita iti panagbaligim iti biyag. Kastati ko na ni Lolo Fredo, best? Wen, bes. Nalakalaan ti matrabaho iti balay da anti. Aglinis ken agluto kalaan. Agpadadangamin iti asawa na a government employee. Iso kanayon ti kaawanda iti balay da. Ken di kagdanag. Kanayon nagtumadlaan nga umay ijay. Ken ibagak ni Auntie Brenda. Planom ti mangituloy iti panagadal mo. Ay na, nagbiti pa nawan. Kasladyak na puputan ti panaglabas tel daw. Ay, makatawan mo gaya man kada kamay hana. Wen nga rod, Lolo. Ay, kasla ka nuladay di pa nang sursuro ken ka nga agmula. Agapunaw, agapit ka dagiti sabong dito'y garden. Ita, kabala mo nga oray siksika ti mga ramed. Utang ko kada kayo amin dagitoy, Lolo. Kat agyaman ak unay. No saan aga po kada kayo. Diyak masursuro dagitoy at trabaho. May naawa na niya manapong. Ay, unggaya. Nawatam da ito'y. Ha? Anya kay daytoy, Lolo. Naka-envelope mat. Kwartam da ita. Kwarta? Kunayo, Lolo? Wan, da ita tinaurnong asweldo manipod imay ka dito'y. Anya? Angam, di man tinik-ikanda kon? Bonus mo lang nagitinintad ko idikan ka. Dahito ti talaga asweldo man nagtrabaho. Dahita ti gunggunam anang tultulong kanya itilas kunti makatawan apaw. Malamon, amo kasapulan para iti panag-aadal mo. Ay na, agyaman ako na Lolo Fredo. Saan nyo lang ang amo nung kasanuti kinaragsak ko ita? Di kagsangit na po. Di may bagak. Agsingsingput ka. No, ardakan ija syudad. Di ka kumakayat apalubusan. Nasaysaya at no ituloy mo ti agadal. Iti kasta. Adan tumay panakil mao. Agyaman ak, Lolo. Di kay agdanag. Kanayo nagtuti umay agpasyar dito eh. Pakaragsak unay no umay naksarsarong karan apaw. Saan nadagsan ti trabahong dito'y balay? Darakalan dagiti anak ko.
Amudan ti aglaba iti kawasda. Ti aramidem laeng kat aglinis, agluto iti pamigatan ken pangrabyan. Inaldaw ti kada medyo opisina ken pagadalan. Malaksid laeng no holiday ken aldaw ti Sabado ken Domingo. No dito'y balay, open ti makan. Agluto kay ti kayat mo. Dagiti bado mi kanila kay ko, oray siya akong ti mangilaba. Ibagak tulaang kan ka, no jak masango ti aglaba. Importante ti panaglinis mo dito'y uned kan ruar ti balay. Mawatam ka di matlaang ti imbagak, hana? Wen, Auntie Brenda. Okay, good. Adakan ka amang diskarte iti kanam iti inaldaw. Mabalin met nga adwam ti ilutom iti bigat. Tanwad da mabati, isunto ti kanam iti aldaw. Okay lang met nga uray agluto ka iti pangaldawam. Adakan ka, hana? Wen, Auntie, awan parikot iti dayta. Siya kung ti makaam mo. Ken agyaman ak unay. Gaputa kinayatdak nga umay dito'y balayo. Awan na nyaman na balasang ko. Naku na ni Daisy kayat mo kano nga ituloy ti agiskwela. Ay, uwan ko ma, Auntie. No kayat mo, mabalin mo mati agenrol iti als. Apag huston to, into no maya pa nagsasarag. Agpaisong, Auntie? Wan, basta di mo liwliwayan ti trabahom dito'y balay. Awan parikot kanyak. Ay na, itapay laan. Agyaman ak unayan kada kayo, Auntie Brenda. Awan na nyaman na ako nagmananhana. Amom, awan imposible iti tao nga amo na ti dumiskarte. Amok akaba ulam dayta, iha. Kadagiti amin na nagbalin na katulong diti balay. Makunak anihana ti kasisingpatan ken kagagagatan bakit? Naku namon lakay. Amo na ti trabaho na. Amo na dagiti obligasyon na. Talagaan na nakam nga ubing. Uwan nga rod. Saan laray na? Desidido nga agadan. Makita mo tiragat na nga eskwela. Pudno day talakay. Saan lang nga day ta? Nalinis ken pulido pa iti trabaho na. Talagang awanan maibagak ken kuana. Isuarumbang na lang ti panang paadal ta ken kuana. Ta sayang ti kinasirib na. Huwan lakay. Nangatong agpaiso dagiti grado na. Ay, jak la matukod na panunutan. No apayakas deti naramit ti mismo nga inana. Agasan, time bis a pagadalan na. Pinagtrabaho na iti maysa a video kibar. Ay, huwan nga rod Talaga siguro nga da kakasta a klase tinaganak. Nalabit. Gapoy ti kinarigat ti biyag. Iso amay turad da nga aramidan ti kasta kadagiti anak da. Congratulations, Bes! Kamaw dyanan na. Naggraduar ka matlangan. Agyaman ak best. Utang ko amin ken ka daytoy. Ngamin, no sana gapukan ka, jak makapanaw iti sigod nga yan ko. Awan anyaman na, Bes. Maliit na bagay. No need to mention. Pagyamanak mo't unay, gaputasan anasayang dagiti sakripisyom. Talaga nga ingkaid mo tinagadan. Aging ga nagturpos ka. Siyempre jak mat kayat masayang dagiti intultulong yu kanyak. Iso talaga nga ingkaid ko tinagadal. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, di nak binaybayan. Congratulations, iha. Congratulations, anak. Agyaman ak unay, Auntie Brenda, Uncle Randy. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti adda iti likodan da ito yabaligik. Awan na nyaman na, iha. Nagbalin kami lang nga instrumento ti Diyos, tapno maragpat mo dagiti arapap mo, iha. Ngemkit di. Sikamat lang ti mismo anang itrabaho, tapno agbaligi ka.
Ita, tada na talgad at trabaho, ana. Panawin mo tay, tapno subadam dagiti nagrigrigata, gapukin ka. Ha? Oh, no awanak anang ipas ngayken ka. Awan ka kumamot ita, dito'y lubaw. Iswa rumbang lang nga subadam day ka. Nana. Tunggalag sweldo ka, rumbang nalaeng nga ikanda kami mat ni tatang mo. Kasta mo tan, kadagiti adem. Di kagbalin ang managpubukaw. Oh. Ipurwakan na kami mo ta. Saan nagapaw ta nakaadal kan? Kadi mo amaw nataliyawan tinagapwam. Di kay agdanag ta sa anak akasta aklasin ti tao, nanang. Ure kas di tinararamid yu kanyak. Amok latamot a panunutan ada kayo ti inak. Tapno di yumat ko na. Sige, ikan kayo iti binulan nga bastuyo. Nasayaat mo nga ron, Lukasta. Di ka pa'y makias-asawa, ha? Tulungan pa'y nga agadal na giti kakabsat mo. Tanay, interesado damat nga agadal. Bayang pa'y laday ta sa asawa. Nagrigat ti biyag. Ken may sa, ang mga no saan da kami inton amaykan, inton makiasawa ka. Yan na. Hindi mo kinsinas katapusan ti sweldong. Uwan, nanang. Apay ka di. Nan, mangtid ka man. Ikanak iti mapan ko ipalingkay. Ay, kuwa, nanang. Awan pa'y sweldo mi ita. Mout! Ha? Awanan ka iti utang na imbagan hakam. Nakaadal ka lang, nakalaslastog ka mo day. Sukir ka nga inanak. Nanang! Bes, congrats! Na-promote ka gaya man kas manager iti kumpanya pagtrabahuam. When best, thank you. Okay, apay. Awan pa'y balak mo makiasawa, huh? Dumteng tulat ta siguro day ta best. Ngam no ita, awan pa'y. Ngamin, ado pa'y ti obligasyon ko iti pamilya. Tulungak pa'y makaadal lagi ti kakabsat ko. Ay, sana dakas ti tumulong. Nang runa no ti pamilyam. Angam, panunutong kumamot at ti bagim bes. Laglagi pun. Saan ka nga umubing? Best? Kita ma. Oh, duwan ti anak ko. Isuasi ka, makiasawa ka meten. Iti kasta, maadaan ka meten iti bukod mo a pamilya. Saan nga agnanayon asika tinamnamain ti pamilyang bes? Napiksada mo't nga trabaho? Sana dakas ti tumulong kunak manen. Angam ni, kitang ma, di mo itid amin. Surwang mo't ida adumiskarte, kas iti naramid mo. Isa naragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Saan ka di? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan naklattakuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
Pasensya ka lang man no si kamat tanti pangibagbaga kiti sakit tinaka mamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan. Maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay ba't nga pinaging gaita katsak pa lang malipatan na diya Mariel. Ivan. Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na ko manay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kukutim ang lipat. Danggayan nakman kiti, Tricia. Ha? Alan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Oh, cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumarumwarin ton malan. Ha? Di mo ibaga ang mapantamanan aginom? Ha? Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak, Tricia. Naniris ko ngamin. Asyak tumot lang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam, ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa kadagiti nginginaan na restaurant iti syudad. Ah? Ay kat pakaragsa unay ano pudno day ta nga ibagbaga, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ah? Ni, apay mo't anak ko ng tika Starlin. Wala, tamasansan mo ti iruraryo. Kan sabali ti closeness your friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa niya agnobyo niya? Saan pa'y ko ng friend? Dukas na nga ron, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Ah? Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat na panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam syempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan mo ko na nga easy to get no bilang laang. Di mat ka break dalaang kini Mariel. One, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kamay tasukunan kan itulod na siya nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka dikan ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan tatang, kat plano minti agkalay sa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siyak lamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa ka kiti tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat.
Wen nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo, iti dahi ta panggit ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan, ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo iti may papaniti panagkalay sayaw. Wen tatang, katagyaman ako unay. Nagsagana kayo, nanang. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay katwa na anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyamanak unay, nanang? Imbaglangan, tanda kayo tiintad ti Diyos sa dadakkel ko. Talusan lang, jaklamon. Pagyabanan mi mahet, gaputa si katiintad na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer. Nasingpet kan nagagat ka pa yan ako. Una yun tayo parang idayo yung kanyak, nanang. Ay kat siyempre mo't iso adi mon ibay-bayag ti panangasawa man ako. Iti kasta, maadaan kami betan adagos iti apo ko. Wen ka din, nanang. Umadanin. Basit lang ang nagundaway ti Orion. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wen friend, katagyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din nagiti souvenirs? Don't worry, okay? Di mon pa kadanagan dagita. Siya kunti makaamo amang isagana kadagita abanan. Di mon istresan ti bagin, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest, okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensyakan, Tricia. Naimasan mi kami tinagistorya karagiti katrabaho ak. Tsaka magtang napuputan ti oras. Rabi kaya man. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Lakay numak labasik. Nanganta ka din? Saan ka mapisina? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga upo na Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nga agpaiso. Ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silad ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid daw na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan nak tungaruda ni ija opisina kalpasan ti trabaho. Wana. Sige nga rod. Urayan kanton ija opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdenayo kin ni Ivan kas agasawa balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagkakatalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay wun talaga na singpat ni Ivan balasang ko. Iso ti kasi singputan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid.
Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo ko mi kada kayo ken ni Ivan. Aywan ananang, dumteng tulat na day tagon daway. Wen, ngem diyo ka din iba-ibayang. Tani, bumakot kan lumakay kamin ken ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay nadamag mo ti kasta, Tricia? Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No, ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta na sayaan. Saan ka takasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid ang tiyawis na katrabahwak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa nga naman kiti pagsukatak na agdegosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ikakarod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumot ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Dayjaya ni Ivan, simret iti banyo. Kita ukman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdagiti katrabahuan na dagitoy. Aon nga ti makita ka sa bali ka chat na. Ay, nasubrak sa man ang tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray anya ti aramidag. Talaga adyak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ita. Sikapay laang ti pitik to'y puso. Mariela. Anya ti kayat asawan na ito ay. Basa ti chat ti babay. Agpahadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamatlat ti agsarak. Iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang a text. Chat kuno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak. Diyos ko. Anya tirumbang aramidag. Isuro na ko apo. Nasaya at matasimmang patkan, Ivan. Apay ka din. Kasla inururay na ka. Talaga nga inururay ka. Gaputada kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabaulak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldawa. Anya? Pasensya ka na. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbintot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyang ti cellphone ko.
Saan narong ba nga nakibiyangam da dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Kat sapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pailaang ni Mariel. Oh, saan mo't ngay't kasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pay ni Mariel. Sumambat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga bagang. Pilitan nakmat namin. Pasensyakan. Inaramid ko mat amin nakabaalak ang mga yatkin ka. Talaga ni Mariel lata ti pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreo kasna, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat ang madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata, tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbian kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, huston day ta pa naging inom mo. Napartak ka. May anak kumala ang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti bagin. Si kamat lang ang tiagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Ang mo siya lang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kanlay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes kumaasursurwan na ka nga ayatan. Saan mo tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarot tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging ka asaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapan na kibutas iti matang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriingkan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Alah, gusto na ita pa nagsangit mo anak ka. Maawatak tirik na. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyagay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabas ti makisila? Nagruna kat nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Tirumpay nga rabida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mulata. Itilikodan ti narabid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla ang ayatan, anak ko. Tatang. Tinapatag, saan nakamot asininaan? Si Kalata ti pinili na nga oray ko na ani Mariel pailaan kay ayatan na. Mamati ak amalipatan ng tumadlaang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarikat, anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawan nakalaang layta Mariel. Sana rong mangagpaabak ka.
Ipakita mi ti asawam saan nagbidot iti panangikalay sanakin ka, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biag ita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Joyce. Manipot probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami a nagkalaysa, ngam adamaysa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti patag ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya matanda din luto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali mabalin mo alutuan? Iko, pasensya ka kuman. Diya ko nakapan ijay talipapa itay, tapno gumatang itilutpok asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi ti inlutok manen ita. Anya kamatan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinaimas asidaan. Nagpigsa ngamin titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby amapan gumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, kasi ka tinapan gimatang. Nagadong ay pagpagam! Sumartang ka man! Intun ko, ipuruwak ko di taruham da ito'y natang ngayon lutong. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo may bayag ti panagden nami. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek ngamin ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakkel ti anak ko. Abo ulat ta ti pamilyami. Wan, si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka. Sika. Kasla saan ka amasyan iti bagim. Salbag di kas na biyak! Jason, anya ka din dito nga raramidam. Anya ka matan. Aping agbutak ka matan iti usar. Di na bibiyakan. Bibiyang mo na dadalag amin nga usar. Usar ko na ito amin. Usar ko na ito dito boarding house. Abay! Ada yung pundar mo? Anya ka din dito nga ipagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't ko nga ramidan. Tawan bukod mo pundar. Anya man di ramidan, awan bibiyang mo. Pagpapasa iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itata na usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din da itang aramidam. Apay akas nakamatan. Panunutom kumamat ati anak ta. Agungungit ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo.
Mabutbutang ti anak ta. Bigbigat. Jaket ya do asaw. Amo majaketi kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaan. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka. Awan mo tirabi asaan ka nakainom nga agawin. Mariribu ka na niya ti parikot mo. Panawanak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat as sumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man langan. Jason! Kasarsarita ka! Magsubli ka ditoy! Jason! Ang lablaba ka ba, Joyce? Balasang ka. Wan tata. Ubaw-bampay na ita anak mo. Apay, awan ni Jisaun. Aday dya unag tata. Nabartak ngamin asimangput idirabi. Iso aday dya, nakaturog pa ilang. Anya? Ay, una yan. Ti klase na itang ama. Ay, Joyce. Pasensya kan iti na ito nga ibagakan kawan. Ha? Ay, kanayon ko kami na manggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw nakan ka, nga ura awang magmakagapaw. Ke makikita ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya ka makikita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itikasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. Agam. No si kalag sakripisyo ken agan anos kada kayo adwa. Agasam mapangkag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni Jisaon adda di tangag barbartag. Intun sumangpait bukawan nakapay. Ibagbagaken ka na. Kasayaatan nga aramidam kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di ana imbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na ka matipatpatag. Di na kakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Gusto ka iti da itang imbagang friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manan. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bugkawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayan pa'y kadi nga adda pa'y ti mas worse nga aramidem na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan apadakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet, ken nadiskarte ka iti biyag. Anyate ko nan, pumanaw ka? Ket kadwang ti anak ta? Wan Jason. Pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makita. Awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata. Jak amo no anya ti makagapo. No apay akanayon nakapaspasakitan. Dahi ta ti paglaingam, ag drama. Dulamin nga mo. No pumanaw kayo, alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsublyan pay. Anya? Ti ko nam lakdan kay ti papano mo? Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan kay to nasakit ti ulok. Anya? Ala, pumanaw kayo. Siya penti mangirwar kadagiti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagpagak? Ay, saan? No imbagam pumanaw kayo. Pumanaw kayo. Tapno mom, saan kayo napatag kanyak? Anya? Siya akong ti mangirwar iti usaryo. Rungwar kayo. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day dya a Jason. Ay na, di man lan asyan iti anak yo. Wan nga rod, friend. Nagturad maten anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pa eh. Wan nga rod. Jak impagarup apay paiswan na timbaga na nga irwar na amin nga usar mi iti anak ko.
Ay, awan na talaga ti puso na day dyan lalaki. Kat, anya ti plano mi ta, friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason. Patipkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta, friend. Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang nga inaramid na kada kayong agin at kasta. Nanang, nagalas ti ugali day tiyay nga ama ti anak mo. Awanan bain. Bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pag nga asim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo na. Di mon supyan. Nalabosan ti kastangar aramidan na kada kayo. Gusto kumamatan di manu atawan anagan anus kay ti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang? Gaputain karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya kong sumyan. Agyaman ak nukastanak ko. Ti bagim kan ti anak mulatan ti panunutam. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Wanan, iso amanipod ita. Agtrabaho ka, para kan para itanak mo. Amo ka narigat ti mangruking agmemesa. Ngam nasaysaya atan na ita. Naululimag ti panunod mo. Napanggap mo tag-subli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko? Ha? Di ka matanagan iti anak mo, tada kami kanina ng timakam mo, ha? Agyaman ako na manong. Ako na nyaman na. Iso na lang, tay karim kada kami, adi mon sub-sublian day jay at Jason. Saanan manong? Ikarik day ta. Di kagbalin na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakadkuan na. Nasakit para kada kami ang pamilya, makastater aramidan na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ninanang kan ka. Tibagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasayaat mo tayo nagsubli ka, friend. One friend, nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang tasya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom, ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na, agyaman ak unay Melanie. Agyaman ak at talaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na, ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanin ang mapasamak day ta? Apekas ta tilangam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa nga min nagsweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam. Pautangan ka pa ilanga. Ha? Di ka madanagan tawan pa imot paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam. Aging ga ka di ita kat awan latta ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Jakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok amabalak dayto eh. Ay, wana. Pudno dayta. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Tima ko na a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Melanie. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amarik na makasla marigrigatan ka. Ngam intun agangay, mayroam kanto. Tandaan am dayta, friend. Una yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Hindi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak namin, friend. Sayang ti aldang.
Unay kan aya friend. Una, panunutam kumamat ti salunat mo. Nagrigat ti kasto Adayo ti pamilya at umulong. No adda kasto yung an na yan. Ay na, kas iti kanayon kung ibagakin ka friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngem, mairwam kanto friend. Idead na ni Jason, si kalat tamo ti mga aywan iti bagim. Isong awan nagdumaan na ita nga awanan day dya tao. Joyce? Jason? Kumusta ka? Okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin ang bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayem mo. Ngem, awan na kaibaga kanyak no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngem binilin ko amin agagayem kan akin am-am mo kanya. Asaan da nga ibagakan ka na sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamblabwasak itikan ka. Pulos ajak imparik na napatag kayo mga aginak kanyak. Ha? Manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin ang bidot ko. Kumusta gayam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dinuman ti ayan na ita. Nagrigat ti mangruging agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangtad iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligaan amangtad no di mo kaya? Addakan ka dayta. Pag yamanak no suportaran. Ngam no saan? Okay lang. Nasabat ko ni Jason EJ Town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti kunana friend. Nang kumusta? Ay na. Patsyam day ta kumusta. Amangan kit dimot numaasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston friend. Narugyamon tinagbiag asik si kalaang. Kan si kalaang timang supsuporta iti anak yo. Kaba alam mat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day dya a tao. Unay kan. Saan mat friend? No iti, kasta unay ti panangipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta friend. Lipata mon amamin pinsan day dya a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naadaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pa'y, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo. Inayat kan impatag ko ni Jason iti kastaunay. Ngam gapo ta imparik nana asaan kami anapatag kenkwana nga agina, ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Nagrigat para kanyak ti mangrugimanen, nang runa ket syakla ang tinamnamaan ti anak ko. Ngam amok kan mamatiak akabaelak para iti anak ko. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa kan nang iornos para itipan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Joyce. Ken ka pagayam Joyce. Awan serbi ti panagdan na no awan ti peace of mind ama ko na. Isu a panagkunak kat kasayaatan ng dayta nga inaramid mo. Ti panawam ti lalaki, asaan mo mat amarik na ti panangipatag na ken ka. Pudno anarigat ti mangrugimanen, ken tumakder kas amakan ina ti ubing. Ngam awan ti imposible iti tao ana diskarte. Alakastan pagayam Joyce, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.